Sube makudang-kudang wai dadong niwayan sabuh ilang. Sagetan, Sube bakatange ngalain di sisin pangkunge duga Sabtu 14 Agustus sawetara jam sia semengan. Dadong sabuh ani asalnya uli Banjar Perian Desa Pupuan Kecamatan Tegalalang Gianyar ora hange ilang uli keluargane dugas Kamis 12 Agustus. Mare aline ajak masyarakate ada saksi ngorang nepukin mayatnya dadong sabuh nyangket di sisin pangkungi ani dalamnya 30 meter. Korban tepukine awakne mekakeb, sirahne dibeten batisne bedur. Kejadiannya entu lantas laporange ke Polsek Tegalalang. Kapolsek Tegalalang akapi Ketut Sudi Tenyelasang, disubane man laporan, aparat langsung turun ke lokasi. Ngadang olah TKP. Disubane bakat bana mengevakuasi ajak BPBD Gianyar jenazah dadong sabuh lantas keperiksa ajak petugas Puskesmas Tegalalang 2. Uli hasil pemeriksaan, korban metatu disirahne ajak baongne elung. Jani jenazah korban Sube di rumah duka. Tim Bali Express ngelaporang.